buno bukene umuntu arawukizwa niki? Ko ntize ngo ndasaba akazi woja kwiba. Kandi iriya nzu ibamo n'umugore n'umukozi. Bose na ngiye kuyiba. Ifu uyu munsi tandukane n'ubukene. Ninde basize ufunguye hano kunari ngiye ku botike mfunze ninde wakingura Jesus arahugera ibintu kagucamise kakwikaragira ku mutwe. Tandukanye n'ubukene kabisa imashini. Ibiremwa by'Imana yashyize ibaha imbaraga. Ayiwe Oya Isaki tagari jewe. Tabwo ari we wakoze iki kuha unsubiza ntaravuga. Nyine narizi ko muhita muvuga ngo ndi umwivyi. Ninde avuze ko uri umwivyi? Uwikeka amabinga abayagwaye urambwira ico waje gukora. Urumva ntabwo niketse ahubwo naje kubaramutsa. Ngere hano mbona ibintu bitangaje. Ese iyi ngiyi bazayikoropesha? Yesuwesha kumuji wa maji ndavuze ngo kwanza nzanira ku mazi tubone kuvugana. Winyiberishwa ngiye muza mwikoropesha. Nari kubwiye mfasha akazi urambona. Oya mabwije. Nguhere amazi muno. Nikimuza mutangiramo amazi. Muno mufite ibintu byinshi bitangaje. Iwanyu mwe muza munywera amazi mu gitabo. Igikombe yari vuba kandi ugire vuba. Numara umbona ico ngukorera. Naringize niki? Igikombe se. Jesus! It was at this moment that she knew she fucked up. Hey! Hayemite. Mabwije iki nacyo niki? Ni veri wewe nsukiramo amazi uzanire hano. Umuntu gaya gushongereje kwishongereza. Kwanza sina kuzurangiri yuwo. Ayase n'amazi. Nimba atari amazi kuramba nari amavuta. Niyo mwanya amazi muza mu wasabute suko ngukasa. Wimbaza ubusa. Oya mabwije. Urumva hari amavuta azava muri kano kabido. Ngaya. Bamabwije rero. Twari tugiye ngaje musigare neza. Wangariye he? Sutari kwa ngaho vuba. Twicare. Twicaye. Oya mujyame. Umuntu yakubwiye tukaza umusurisha mu cyangwa umubazi ico habona uzi. She navuze ngo ngaho ngira urinde uruwaye ngo waje kuturamutsa. Waje kuturamutsa uratuzi n'ubwa mbere nkubonye ndare n'ingene kambaye isapo. Ngira urinde uno munsi urambona. Isapu nonayikuramo da. Noyikuramo. Urumva twari twaje kubaramutsa tugera tubona ibintu zagatangaza.
turavuga ati reka dutware tuje kubaza abandi. ariko uzusubiza wumvishe uzabajijwe. Nakubajije uko yambaye, sinakubajije kuyikuramo cyangwa kuyigumana. Wari waje kuturamutsa abona ibintu bitangaje wari ugiye kubaza cyangwa wari ubyibye? Emera kandi ugashaka ko mvuga amagambo menshi urambona. Ndavuze ngo mbwira icyo wari waje gukora, kandi magambo nshaka kumva. Santa kibazo twokongera tukayambara. Ntabwo naje kwiba nyine, ntabwo naje kwiba, naje nje kubaramutsa. Ubona sanga nayobye da. Naje nje kubaramutsa ngira hano mbona ibintu by'agatangaza, ndavuga ati woje kubaza abandi bantu. None ga sinzi. Tuzi ki hari ico kubajije. Ndavuze ngo mbwire ico waje gukora. Kandi apana kwisetsa nk'imbeba yabyaye umukobwa. Ndavuze ngo mbwire ico waje gukora kandi ugire vuba. Mabuja urumva tarakubwira icyatumye nza hano. Iki kintu nakibonye gifite n'umugozi kirantangaza. None iki kiza gikora iki? Ukirananyerera. Gabanya amagambo reke kumbaza. Ndi mu wawe uri mu wanje. Navuze ngo mbwire icakuzanye. Apana kumbaza ubusa. Kandi ugasubira irindi rimwe kumbaza ubusa. Urambona buri kintu cyose gisubiza wagikoye kandi ugire vuba. Urugo n'ugwawe ariko nyine no iki cyose iki ni igiki kandi iki kiza gikora iki? Iki ngiki ni ngaho iki ndi no kwibonamo ni igiki iki ni igiki. Wambwa ndavuze ngo bisubize ari wishongereje gakurambaza nakubwiye ngo gasubira kumbaza urambona bisubize ari avuba shi Mabuja ndabona byahinduye da. kose se ngambwira ico ngiye kukubaza ukambesha urabizira ukavuga ukuri urabizira rero turamutse wabanje watangiranye ikinyoma mbwira waje gukora iki uvuga ukuri ndaguhana ubeshe ndaguhana mbwira icakuzanye nini